jangan lupa subscribe channel Ipin Mustafa Bande. Kalau tidak, seperti itu mata-mataku, awasku. A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca, louca, 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 louca. Put your hands up everybody. Adalah Om Remixan Lakse.
Johan sa pinagbago. Kailangan mo kayo minsan. That's it. Harus memberikan contoh tuh. Nana silakan kasih. Dia apa aja kasih aku nanti lima kita lola mana. Makurin ini kasih aku jadi. Nih, kamu komite betul sangat terlalu merica mah. Kau bisa makan merica? Witai lah pula. Ya, merica. Mantu bilang mantu piwe anak silakan. Nanti bilang dia orang punya dari. Iya masih jawab komite. Kuita pasal sana iya ro nene na titay ba. Tahu lagi lagi mulai di mana tadi mulai di apa. Baga menuasa ni kumusawa 50 euro. Biar sila pil mali 100. Apa sih? Si kontol panjang. Memang situasi dan kondisi toleransi beragama. Pandangan jangkauan. Ngelihat lo bulan. Hanya mau tanya kali mau sahur lo lagi makan tadi ya lu semua kepada tampan. Ada beda nama, sudah ada beda nama. Menerima tuh di
Iya. Mata to mula mata mo ita. Iya. Mata mula mata na nakala mata so. Sana dasar ketep. Mercedes. Iya rupanya iya sang dali Mercedes. Wah kainai. Makanan kaya rupanya iya sang dali rezeki. Jadi kesimpulan apa? Aja tuh makin dulu may kuyasi may lalabola taas sa sumoki. Paano niya nangin? Tanya si Dwi ang kasi alas. Lebih mabarat tapi na Dwi. Iya, iya ko Dwi. Baluntan to yan nan. Iya. Pas. Iya. Bali mi ginso. Bali mi papudula mata. Ano ang sana pa papakarna mata. Yan ni ginso. Ya ginso di mana sa ginso timo. Ya po ko yung manasan. Terima kasih Pak Nusu. Ternyata to ada si Kak Lokal rumah tuh. Itu nggak sih ini? Hah? Bilang sih. Jadi itu lagi bilang tahu ya? Dia bilang. Mana pelik? Hah? Mana pelik? Iya rin ni Pada mo itu? Dia itu bilang ipabuto bisa. Pada mo itu? Pagong sana kimo sinta. Iko ako tuh kecil-kecil. Iya. Ang kanya adukunan na iko.